غوسي وليت دايكا مني بوس فالنقر يا ابو مالي باول سيلان شيخ مني غوس فالنقر يا مالي ليكتا ناف جرقو دلي كردستاني دا هناسك الصور لويدا فري بعد عدك رسال شتا تراجيديا بداوية لهنگكي جهانية پنجرة هي هاي ميبونا خود پاريزيا شانشينا تمينا شينا منا بلين تا ريكن جناف برنيبون وليفن تا بميا جزيري لأشقى دميبو پنجرة هي هاي ميبونا خود پاريزا شانشينا تمينا شينا منا وتلين تا ريكن جناف برنيبون ليفن تا بميا جزيري لأشقى دميبون تو عاشقكي ديروكا ولاتكي دخد ودشيري لدستبيكي من فقرنا فايا لاشيمن فايا چيروك انتا بل بدستبيكي فتينا قندي تا بندواري تيا پشتا ريد پرخينا غازندان دكن تخاطر جوان نخواس سترانا خويد بيجن هذ راقرتن هوسو هناس من وجدوراهيا تا تصيان لبرسن خود زيفرن مريدن تا ريچا من دست بكر از لپاش خود مينم شف چاوري شف چراخيا و تو دنگ باي شفها تو از برم شف مرن و از لسبيدية كنو قهاي جزوف زيزن تو عاشقي ديروكا ولاد دخود ودشيري لدستبيكي من فقرينا فايا لاشمن چيروك انتا بل بدستبيكي فتينا تو عاشقكي ديروكا ولاد دخود ودشيري لدستبيكي من فقرينا فايا لاشمن چيروك انتا بل بدستبيكي فتينا قندي تبن دواري تيا بشتا ريد بارخينا غازندان دكن تخاطر جوان نخست شيخي من سترانا خويد بيجم هفرا قرتن هوسو هناسن من جدوريا تطرسيان شيخ من لبرسن خود زيفرن مريدن تا ريچا من دست بيكر از لپاش خود مينم شف جعفري شف جراخيا تو دنگي باي شفها تو از برم شف مرين و از لسبيدية كنو قهاي جزوف عزيزم كي قوت سري خود برفي ولاتي دا نايشينا كي قوت سري خود برفي ولاتي دا نايشينا طاريك من ردستيا دندكي مينا تا دنگكي بهيفيما ودنيف بايزان دا دچم وتيم بهلما خوش فيج برسن مرني كيم دكم اسوين ايشا تدبيفن خونا من دردور خوا بفلاهية كرشخم لاندن وطاريا بيريكرني غورا جيانا منا دبارن دشيني دا خاك نوخ دبي وشين بلند دبي بهج ميرا تبتبلن خوا غورستانان دو جهان ستيركو جنرالان شكستنن وان بهج ميرا شيخي من قلتي جهان شانشينان ديروك نفيسن سختا چافتر ساندران بهج ميرا جنوسايدان كشتاران بهجميرا ميفاني مازولفاني بالندي سرود وازن تدنوشم آيات وين تدخينم دما لسر شاخن دلي من نشت جهد بي بالندي ميفاني شاخ ولاطة كيروت تبشكفان خون تا رهن دما من يا چوي هن گفتن بيفن تا لولاطي برثي وسرماي ولاطي كارينا بيفقوتني بينج كيليك انتا لافجا دلي مبلان وتوان بغوسي كسب تا اقرو خونا من فلوان شفبو من هيفين خسباتن وجاغتا قافن تا كمبيوتري ايشينا زفستان من لهفد بيجن وعزن تا ونضاهيا نبوني بون لشاما خوينو بريني يا كربوكيني يا شامبيونا رافا سرنخويني
تێکچوونێن خۆبەر بتەوە درێژکردن نا ئەگەری ژیانی پێخست چوونە تا نا پێڵ ئەوەڵ هەنا ئەوڵەکی ڕەشی مەلوو لە دەنگێ ویتی پێڵ ئەوەڵ هەنا ئەوڵەکی ڕەشی مەلوو لە دەنگێ ویتێ ji دوور ji nêzî ji bînahiya xakê ji bin çengê şevê tis ji şaşiyên Xwedê azad dibû dervey ta tis ji şaşiyên Xwedê azad dibû li hiyola xwe ve digeriyayî min tisa xwe diteptipand û di kurahiya çavên te de bermayên roniyê hebûn şêxê min te destê xwe ser serê wan me dibin ev xak بچایên te hatiye stirahandin ev xak biçayê te hatiye stirahandin û di ber mera diçê melhû le melhû sultanê marîfet û bêdengiya te tiliya li ser birîna min e dengê te şêxê min dêw bûn dêw ên lanet li wan bê bêken bêmey ji tariya tevê ketim ez derya pêlan hin bêz dike خوین مهرجانا خوهیدی دیل دردخی درنگا دور نشی شبا تو کسکتی غوسی شبا تو کسکتی غوسی بندواری مرنا مطلسیانی ما ولسر مجان کن عاشقان دنالم شیخی درنگا دور نشی شبا تو کسک دی غوسی ولید بندواری ملنا مطلسیانی ما لسا مجان که عاشقان وکه ایرو دیده گلان سال 2005 کسایتی اولی یا نافدار الشيخ معشوق خزنوي جاليه اندامين استخبارات بناوي اولهيه اسمانيه رژیم اسد و هات رواندن دیک حزیران همان سالده ترميوي پیروز لگورستان کباجار دیر زوره هات دیتن شونا اشکنجه لسر دیار بو او یک بوجه شرمزاری جاليه ملتفه ان الحقوق ايها الاخوه لا يتصدق بها احد انما الحقوق تؤخذ بالقوه دماء الشهداء يجب ان تكون قطراتهم سقيا لشتات حقوقكم خالا هری گرنگ و ناو هری گران بوها د ناو زاناین اولا اسلامی ین کردین روج آوا او شیخ شهیدان آنکو شهید شیخ محمد معشوق خزنوی شیخ معشوق خزنوی کره شیخ عزالدین جدایک بوی سال 1958 لگنده المعروف لباشور قامشلو و جبرکو کره هری نزیکی دل باب خوبو ناوی کر معشوق دکتور محمد معشوق خزنوی زانستیا شریعت اسلامی د دست پێکێ ده لسر دست باوی خواه فیر ببو و پشتره لپیمانگه شریعت یا با پیر خواه لگوند خواه لتنشت خوندنا خواه خوند و پشتره خوندنا خواه یا بلند لشاما پایتخت سوریه و جبر زیرکی آوی و جیاوازی آوی دناف خونده کارانده جالی پیمانگه زانستین اولی لشاما پایتخت سوریه هات شاندن جبو مدینه المنوره لولات سعودیه کولور ماسترا زانستین اسلامی ورگرد هر وها ماستره که دیل ولات لبنان ورگرد لسر لیکولینه که درباری اولهیا جیانه ده اسلامی ده و پشتره برنامه دکتورال ولات پاکستانی ورگرد جباجار ادلب سوریه تا باجار قامشلو شیخ خزنوی پیشنویجی آگلک مزگفتان و پیمانگه شریعتی کر و ناوندان و جنکرنا سنه یا خوندنا اسلامی لقامشلو آوا کر بشداری ده هجمارک کنگر و سیمیناران لناو اولات و دروی ویکر و اندام هجمارک کومیت و کوملگهان بو شیخ شهیدان لسر هیلا باو و کالین خواه یه ناودار بریکت کوکار لسر ریزگار کرنا مجی لگور شریعتا اسلامی دکر هر وها نوجن کرنا اولی و دولخستنا گمانان
یا کو لدور مافان د اسلام ده روددن به تایبت پرسا کردی هر وها گیهاندنا پرسا کردیش بو ولاتن دربه و میوانداری بالیوزن ولاتن اوروپا. شیخ معشوقه خزنوی کسایتی که نتو پرست بو و ودخوان دجبو مکرهاتنه بنتوا کردی وک دوم نتوالی سوریه و بشداریا کردان دریوبریا جواکی ده ده همو آلین جیانه ده و مکرهاتن به زمان و روشنبیریا کردی ده. باوریا ملت کرد لروج آوای کردستان به شیخ معشوق ده هات و کاریزمای کویا تایبت هبو دناف کردان ده جبرکو کار لسر یکیتیا ریزن کرد دکر و جهمو آلین کردی ده نیزیک بو. سرباری جهوی جیاواز دوارن سیاسی و روشنبیری و اولی ده. شیخ خزنوی راسری هجمارک آستنگیان دهات جالیه رژیما سوریه ده و ریگری لپیش درکتناوی جبو ولاتن دربه دهات کرن تا دهه هیوا 50 سال 2005 جالیه اندامن استخبارات بناوی اولهیا اسمانیا رژیما اسد هات رواندن و دیگه هیوا ششان ده همان ساله ده در میوی پیروز لی گورستان که باجار دیرا زوری هات دیتن و شونا اشکنجه لسر دیار بو و او یک بوجه شرمزاری جالیه ملت و دریو رسمین جنازه و بخاک سپارتنا شیخ شهید سالانه او روشته و جاندن جالیه کردان و که شیخ معشوق بو یک جستیر نافدارین کرد دیروکا کردی ده. بله تماشاوان انهجام بهتر لسر رواندن و ترور کردن شیخ معشوق خزنوی راوستن نهاجی باسم شهید شیخ معشوق شیخ مبارک خزنوی لگل منه دنباش اگر تو دست که دجمر بحثا هرگولی خزنوی چاوا جالی رژیم اسد و هات رواندن و پیش هات ترور کردن اگر تو هرگولی نوی بدمه. بله شیخ معشوق هات رواندن ده هی و داره ده 2050 دش قبل مخابرات سوریه ایخونیج لشامی هات رواندن لمکتب اوینا صحا علی مکتب اوینا یقول شامی بو لقل محمد حبش احیاء السنه بو الوید رو شیخ مرشد و مراد و مرشد چون شامل بو شیخ بگرن او رواندنا ولو بو پیشتینا اسکنجاوینا چاوچه بو هم شیخ گران مظاهرات چیه بر ملت کرد رابو تو شامل قامش لول شامی حمکی گرواز و ماشین تالیا وینا بساعتها ماشین بكان درازوري وضبا بولفتي هم مسألة مع الأسف. شيخ مبارك يعني لقوري نرينا تا شيخ معشوقي خزنوي كما ترسيل صار رجيم أسد دروز ذكر حتى كو جالية انضم رجيم أسد وهاتا رافاندن وترور كرن. خوش كامل وعديكو يكي مالباتا خزنوي بناوي خزنوي درابي بمقام الشيخ معشوق وزانا واخفتنا وينا وخطاب وينا الناري وكمان بعربي بيجن مع كيجي ناطرسي او نام مشكلة كمظن بوش بو حكومة السوري ودانو تصنع وينا لقل حكومة راستا دبيجن ولا او مسلحية قو تشكرن شتك اوا هدفي وانا خوش كامني دلال او هدفي رجيم السوري قو دو چوكاب كبريكي بكوشي يكمين قو امي خمشة معشو خلاص كنت شما خطر سر في رجيمي دو دوامين قو اف مالباتك امي وابفخن كرنا اف مسرحية تشي كرنج بو خاطرين مالبات بفكبي اوا صورة الشيخ احمدي خزنوي بشمنا ام شيخ احمدي خزنوي ام بارستن وفينا قالك خبات كر منصورة اشكرج جربكن كيف سرور هاي فالي تشار دي بقصور معشوق جمر برفاخرة ظلمة هلاني بوچرا ربي ما ربك قادرة كرتف كرن أهلو برا كرتف كرن أهلو برا بهور بكن معشوق جمر أفبو في داكي معتبر اف پهلوان پر هنر ویدا خدا جعن و جگر بلکی اوی روح کر فیدا باکر خدا وی کرنیدا یا رب ازم عبدك شفا كردي حزين ندي إذا وك في قصيدة برخشي وك جوهرك باش نقشي
أهل شهيد نكن رشي قن هيل سار وتفوشي قن هيل سار وتفوشي بابي وائل. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. الشيخ ما تدري ما تبارك الرحمن خامش بتغنينا كملة الشيخ ما تدري ما تبارك الرحمن خامش بتغنينا كملة تقولي كيف راضينا واشياء بلنتا تقولي كيف راضينا واشياء بلنتا أمدش بكامر برادن أمسوسي بنتا أمدش بدوزي برادن أمسوسي بنتا. Rıhvamene biraniye şaşır cibinde Azadiye ve bebine roki gelide Rıhvamene biraniye şaşır cibinde Azadiye ve bebine roki gelide Evin olayla gülane narçeş dileme Evine vela girane naşeş dileme Emdiş bilay benadın emsuz edinde Emdiş bidozi varladın emsuz edinde Hey şekime tu dilime tevakil Muhammed Kamışu biterden yine temmilletin fay Hey şefime tu dilime tevakil Muhammed Kamışu biterden yine temmilletin fay Tuğdu'yu demiş daralino aşya belirten Tuğdu'yu demiş daralino aşya belirten Emdiş bir kari böladın mevzuz dilinde اختارني الله أن أكون بين الأكراد. يعني لو أنا كنت في جنوب أفريقيا لقلت لك أنا لا أعرف شيئا عن الأكراد ولا تذكر لي اسم الأكراد، وإنما عندنا مشكلة هي مشكلة الإيدز نحن مشغولون بها في جنوب أفريقيا. ولو كنت في وسط أفريقيا لتحدثت عن المجاعة، لكن ما دام أنا في كردستان واجبي الإسلامي يحتم علي أن أكون مهتما ببعض هذه الأمور من هذا الجانب وليس من الجانب السياسي. أنا أقول إن واقع الأكراد واقع مأساوي جدا.